bwanyuma y'abalisa bakiruhura kucurangwa abashuma bamaraho amatungo gabo abebye kwirinda batireho ruciko ngo muringo gume ugo kucendeza obushumobo oburengeseriza ka district yitwa Neibaringa nayo umukatiro corridor ni twetombegera muno ekwatire ndijo motoke pakire nyama bakityamura umuhanda nabigaranya ntondi batubitera kota hariho abantu abashuma abo kwiyembuza abantu bakaba benyama bagasiga ebyendo mu mafamu n'amagufa bakatwara inyama fresh twina abantu abo kwiberento mu bwinji abo kwibende bakapashira amarore umbwinji entikiri ugarayigo ndiso wakiruhura nagira ngo abari kukizayo kwiba amatungo n'abashubuza bari kwijoma kagabo kandi nacamya ngo hino bine omunkomyo abashuma bindi n'abashubuzi baki bamatungo namwe kapo yiteje mpura naje n'ubusungu naje n'ishenaga abamwe bejwanze ngo bakaje babo bashisha business yake n'ubushungurenge abarisa bashabirwa kurekeraho kozesa abakozi abo batari kumanya ahabwo kuba sentenche munzo ziri kubongerera obushuma twambuza kibali kasta waranguwe ntoro munana wano balance ngaruko zawo uranga hano urabaho umuhezo murumo omwaka gumwe emyaka ebi hata bakena kushara maraka akutugira bata abarwo murisa ariko mu rutoje akana kushara maraka because nare wene sente yindo mundu twamanya background haruga originiye so procedure kabere mtiyaza kutunga permit ashembe kuba aho babisha iyo wikivuga that's the first document you kushobora ya kabiri ne ya paso ne LC1 LC1 to shembere kujurenti iyo takumanya byaro abarisa bibirwa stazabone bakigehonora bari kugira ngo tubayambirwe ngo kandi abarukwatwa nibakira kurekurwa tweterera umuranga abantu abo bija twagezaho rizoba kuronda measures zo kutaho kutunga abantu abo abashumabo atungo bagigamba bati cyamane LC1 shimekwa ni jour rente yar kumanya kurwana so shuma muri kiruhura ekindi bagira ngo patrol zazagumizamo ba making sure nanangwana ne pachiro ebamba pachiraho byagwanda bimanywa abantu batatanukanso tuburimo kupakira harkwenda omwaka ogu kiruhure feri rwente ziri kurenge 20 ahabwo bushuma kandi ngo abalisa nabebye kwerinda tubagizireho kwatanisa okurwanisa obushumobo gashakwa Paulo turi yamureba.